Ahari kampi 12 z'empungi ziri kushangwa mu Uganda obwahati Nakivale ryo mwanya gwa kana n'umubaro gw'empungi obwahati gwemerera emitwaro 11 n'ekicweka kuruga emitwaro 6 mu gw'enku 2014 konko obwahati ari okwerarikirira omu Abeebembezi ng'okweyongyera kw'empungi kireesire obw'amarayo mu mabaara bwayeyongyera kandi obw'enya omushana. Banatuambia sema maloji za Nakivale zinakuwa zinafunguliwa mchana yote mzima. Wakati unataka unaenda mwana anaingia, ukitoka mwingine anaingia pale pale. Haya sisi maloji zinakuwa zinafunguliwa tu mchana yote mzima. Aloysius Gumisiriza horo kunywanisa empungi za Nakivale n'abantu ba buriijo nagira ngu eki kibasa kuteeka amagara g'empungi na munonga abaana babisi ky'omukabe niko kubashaba kwetera omu kifuba. Wandugu, warafiki, naomba tuache hivi vitu na tuanze fanya ndio matendo mazuri. Noshanga abantu tibine sensitization yo kubengeginga om activities that can earn money. Konka noshanga bo bari interested mu kushanga nibakwate byo kurya nabyo bitari enough. Hato shange ecyo ticyabayamba munonga kugira ngo babe busy munonga. John Muhangi horo kukorera emituro y'empungi mu kitongole kya American Refugee Committee nagira ngo nibakigumiza mu nteekateeka zo kushomesa abantu aba kandi we commandant wa campaign nagira ngo hine veragire batire okuzibira okunywa amaarwa ekirengere terekaho awareness ombyano abantu begesa abya SGBV bafana information kubasa kutangira bitabo ingaya biro naito mushango handling jokora barabinga group ya safe trade aba borders. We used to have a lot of issues, the refugees, because they saw themselves basically as a refugee and they could not do any work. We've moved from that, and as the OPM in Nakivale, the refugee operation, we are trying to streamline left and right. For the refugees bars and the bars around the refugee settlement, they are not open until 3 p.m. Ebi byona bigambirwa mukoro gw'okubangura groups 25 z'empungi ogubire Nakivale hamwe n'abantu ba buriijo mu myoga yo kukora eby'emikono kwebisa. Tekikuru munonga tubantu enda abantu tibegese businesses mu buhingi mu bushubuzi kugira base kwebisa. Sima yera si kukwatwaho kandi nakasita kutugiremo tukoze ikintu cyango tushomisa abana twinabana 36 abahereze higher institutions of learning nka diplomas na degree. Konke empungi zone zishaba barukore eby'obushubuzi mu district ya Isingiro kubatera yira ko mu kubarondera obutarebwe eby'amaguzi byabo and house on Kagure.